Zeni Husmani, najprej vse najboljše za 23. rojstni dan, vaš drugi rojstni dan v Domžalah. Kako je praznovati v Sloveniji in ob Kamniški Bistrici? Pa hvala vam na čestitkama. Pa da, evo, drugi rojstni dan slavim ovdje u Domžalama, u Sloveniji, pa lepo je praznovati, lijepo je. Dve sezone, sezono in pol ste že v Domžalah, ste zadovoljni, tudi igrate redno? Pa da, zadovoljan sam, već godinu i pol dana, već sam naučio, upoznao dosta ljudi, ovdje u klubu su me dobro prihvatili. Zadovoljan sam, sad i redno igram i samo eto rezultati da nas poprate još bolji, pošto mogu reći da dobro igramo i samo da nas još rezultati poprate i sreća i bit će to sve puno bolje. Ko je krmilo prevzel Luka Elzner, ste vse skozi standardni član udarne enajsterice, igrali ste 13 tekem, vse v celoti. Kako ste osebno zadovoljni s to formo? Pa zadovoljan sam kako igram standardno skoro sve utakmice. Normalno ima tu grešaka koje se moraju ispraviti, nadam se da ću šta prije to ispraviti i da ću i dalje napredovati ja kao i cijela ekipa. Dve tekmi sta še ostali, jeseni Celje in Triglav doma. Luka Elzner je dejal, to sta tekmi, ki bosta zaznamovali prihodnost te sezone. Moramo zmagati ove dvije tekme, moramo uzeti te pike da se priključimo ovim ostalima i da pobjegnemo sa dna ljestvice, jer mislim da imamo kvalitetu da se ne nalazimo na ovom mjestu gdje smo sad, nego da smo u gornjem dijelu tablice. Igralci, čutite kaj pritiska pred to tekmo s Celjem, vendarle je potrebno osvojiti polni izkupiček? Pa da, čuti se mali pritisak, ali mi smo profesionalci, normalno igramo pod pritiskom i naviknuti smo na to i normalno sad se očekuje da mi napravimo nešto za klub i za ovo što smo plaćeni, da se priključimo ostalim klubovima pri vrhu. Zadnje tri tekme v Celju so se končale z izidom 0-0, torej zelo izenačeni dvoboji v Areni Petrol. Pa da, baš zadnje tri tekme smo igrali 0-0. Dosta zatvorene tekme, bude i malo šansi tamo, ali nadam se da će ovaj put biti u našu korist, da ćemo zmagati. Najlepše hvala, srećno. Hvala vama.